bikin tahu apa nih Pak? Goreng. Tahu goreng. Mantap. Ini kalau tahu goreng di kampung mah kayak gini Pak. Gitu. Beda. Dulu. Tahu zaman dulu mah kayak gini biasanya. Ini bikin tahu goreng ala Cibuaya. Biasanya kalau tahu isi mah bedanya. Iya, beda. Nah, jadi tahu kalau Cibuaya itu kayak gini tahunya. Jadi emang sedikit agak matang banget. Emang kayak gini khasnya ya? Iya. Khasnya emang kayak gini. Dipakai sambal kacang. Mantap. Oke. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lagi ya. Wah, emang lebih enak gorengan tahunya sih. Tahunya itu berbeda sama yang lain. Kalau ini tahunya kayak tahu tipis, matang atau emang kayak gini.